Assalamu alaikum mangalizi wanzani wa hii televizia Taifa zetu Saadi zirahma za Mwenyezi Mungu mtukufu juu ya hanyu. Ya rais wa hii daula Azali Asmani halaiki ya Sheikh wa dini wa hii ya Hindi Dr. Al-Qaddar Safiuddin Muftadal sahib litasila leo hiyo jumbe la uraisi la Beti Salam. Muftuinge hunu masiwani rangu de mfumbili ya jana hauonana dena wa Hindi wa shiu hunu masiwani. Harumai mahadisi ya indiliano baina ya hinimhu wa hii daula haonisa yimishirikiano iliyo baina ya Hindi neti ya Komor. Kotujua ya ukaya mongoni mwa zentizistehiu ya Komor ya Hindi rabu Azali waliovanu mtsiju wostehi ya mipaka ni mishinzi ya dini ya Kiislamu ya nchi ya hatu. Ye muhimu hae yubira harmazenti Waislamu walio haswa Waislamu walione leze mipo yao Hindi ile yodhuru ngeka haki liho yomu Islamu madasi rais wa dasibahi mufti alona daraja za waziri wa ndani ka haki mwa jamhuri ya Mrenge ye hajombe nsi hatu dua shao bensi hatu kaya miezi mwajelie ye emergence rais wa daula habili izonizo hambaye yeye batuzaza boshele hamba amina emergence kaungendo haba prosperity umeshina faso wa Komor yende kablia ya 2030 haraka na hini wakati ndo swali ngujo baze dua hizo haone sauka ya hujumabo shangudo ke wakala ndi ambassadeur mkalimani wahensi hatu harmazen siajo zungula zonsi pia ukaya waje warisaidie harmaye plaikao de mheshimiwa rais Tanzania no hekomere emergent yode nukute muhimu haswa ya lazima mitafsir hakubalu kaya ambassadeur wa hatu zensiajo henda zonsi pia neke endo hao nekele zemira kuna honsi pia yuzungulia so hindo dukani wa mala hunji haku kuna ndo bifalaki ni malaju henda shangu kama ngaunsi ambao Komor ikao izwe community international hamba neze endis o development zonesa ensiyongiyo nziani harma medeleo na modemo isaidie ye muhimu hae yubira harma zensi Yemhu wahi daula Azali Asmani harenge funvu kirasmi haruma wa mtsamilwa wahi markabu iparao Falcon Jema. Markabu yenu ngejodo saidia ombeho zinauzagashi hujaze container henda haruma ezisiwa hujalibavu. Ni hafla kirasmi endelea ya mfumbili ya jana kabla ya urejei wa raisi mfumdaru yenu numoroni. Abdallah Haribu na Nabil Jafar maelezo ya Hania Ahmadi. Ika harmasa 12 za lijio la fumo vilini harme bandari ya mataifa Ahmed Abdallah Abderrahman leo muhuwe daula Azali Asmani adukwa mbango wanisohuka atamilia krasmi imarkabu ya nyumenini ijovingao conteneur na ya mafura. Ini anzima ya daula ya Komor ilofanya hawangu zibiashara za mabahazazi na huwanana mesha madiro wantu waenshio shadansi banlewa yinu hemeli rakahitaha ije sahilishe zetabuziliyo harma maadini yaho eskote privé zetabu yonyo namna mbili namna handani ndokaya ezinunga zao zikansa harma pori lobavuni yabo ekalingoni yabo tijida hobi haya ola jane bato bala katukira jani zohu unesha tunga hindi olangwa nzomba hindu ngutendwede mahalajo hunda faida mweshele ekaja maora hantiza kontendi zatu yabo haunokaenda shini hauhindi ujo hunda faida na hunu beke hau karibu kujenda hiyo kana mcha hunu wakanga wafanya hunde mashintu lewe emeli inu ngesahilisha uwandu wanu ya uka konteneri aja baki hula ya hula zindu ya lida mezi miraru habo hapara mapeso banki ngelazimu ya live ya bongo dwa kari matabasi geju wasahilisha ezinduzi haraka washide wazitowe na washide wafanya kazi yao. Imarkabu ini itofanya hawangu ya mabahazazi inzia ya huwaswilisha izi container zao na usahilisha ya maraia. Muhuwe daula Azali Asmani atilia nguvu del sorafa jema hudumundo ya markabu ini vadimane bandari. Zanyese zeshe ya huka inkondo beina ya Ukraine Rusi ya mengoni mazatonga idaula ya Komor ya hedza ya mafura zine zanyesewa na madhamana wandesawe zibandari. Fikra lini ni jivyo wajao madhamana wa jumba la biashara na vando vano ikao
Waziri we misafara anyesahuka wa barnamaji za nyumeni jotulonziani ili zihifadhi zirengeledze na zibandari za Komoro. Harmwe mahafalini zanyese sheha umuhimu ya watu kufikiria ibandarini futulwa ile kina majimaundra. Harmwe hutuba yo muhuwe daula adhukurua jaul suala lazima anonda alfikirie ili wafanya hazi wa serikali wangezewe mizahara. Leo dunia pia waheza mkate waheza nsohole nsuza iyo khiana. Emenga mfanyo blenda enga mfanyo nsohole nda. Ele gasho mlifanyo nda hata nsojo hezi. Abunga mumhadayoni. Shabahando kale lazima riheze. Jerken sirabeka ebanu helondo aliwao kwa joshida wahule shendo shenu. Yabangari hezawe saleri haungarudirisise. Garjo kansi sonsi pia ritwaliri one. Abo yo khiyari. Swangari hezawe saleri saze pri helio. Haurisise pri risise ne saleri. Ma fonctionnaire kwa na ukiri. Namwami nukarjo hunda shawili. Namke makina. Haina katiri jo utanganyiha. Rikansi kinanya. Ngari hadisiu. Kabati tabu Mwenyezi Mungu rujo saidia hunde shawili ribire. Imahafalini imaldishia hahaiba na bashasha. Kabla muhuwe daula undozuru na kabla ya nyumeni. Mvambraji wa hii taarifa habari hatu Hamadi Heli Ramonisa ni harumazi taarifa habari za hatu zabira ukaya ya sherehi ya dunia ya hezi nyamba yendelea itamia iho mwali harenge funvu ya raisi wa hii daula huja imamu hafidh wa heshesi wa shajume Fatima iho mwali mabea menji mbali na mbali wahi yensi ikao ushuruni hana nomba mu ulanga wakahalir wavangumlaga ngio wajibu haina mlunge masul izinu lizaunisiwa nuwarenga imakalma haruma yeze hutuba zao haruma sherehi ikao itanganya wandu wenji kabisa nardunge ya maelezo ya huwenya sortese mwali. Isherehi ya 25 ino ibakishwa baha usuni mwaisha mashe itamia sha ADCI shaonesa zifaida ze mwananyamba harma ulanga nena harma matembezi huno Komoro bewa jauna bahano zinshiu. Baisha jitihadi ngezinyengi ile uhifadhi izinyama zendao na ulawa hasatwa na izinyamba ama ngezendao na utsinzwa babu na babu. Harma hutuba ya hii imudiru wa iparketo ifa ya mwali aonesa usikitifuahe na umhudu wa inyama ya nyamba harma masio wananya bila taradudi juka uyonsi. Ndongo yaone sawa jauna imuhafidhi wa shiswa shamwali Mohamed Said Fazul ikaonge hiru kia kila mru arenge dhomana zahe haina mna lazimu. Rutofanya za ufanya zonti pia. Benge ruhambi wanu wa mwalimu lishe aini mrujo karimsiki na tuabiambi usulanga uno uswani harumwe nyamba mulishe rimkorije wandu wachonga wandu waipuliwa kwa sipi nisewa kwa sipara koreksyon yode wasi wami njobe nza Mr. President kango nipermete rifanya ishara achilekara shati harumwe COVID mrajo sikwa na ingawari ko iti amoro vale kama ndongo zisa ritai wananyatu majirani watu karibu babo rihadisi na wao ruhambie walishe. Ile uhifadhi na ufanya swarafa njema harma utajiri wa ulanga imehashirisho na umwano na umtinzo izinkasa ngezilazimishwa zijadidishwe bewa jau na umtrionziani share anshahifadhi ulanga. Tuanza bake park national ya uluite contre braconnage. Vongele mfano mwali wafanya nende waihiza iki nationali hauka huzamba yaro zamba tena huzawakano mbili hushetwanila na nyasi wa maore hushetwanila na nyasi wa nzuani utavumbwa ngazi jana ude kina uchele na we ujanza mange nganzawe ike nationali mfano mwali warinka yeluiti ike nationali ya boti da inu tortu bahi shangal doka ngabo espesi zinji wako ribaki nazo hunu zendema na izo pia wako ekalchidiri wananizo wandu waziwanao nizo zibaki yaboyo ne mankur jehunda ngelazimu wake sanction wokoge jotsongo wasa wake kwafanya ngeleo bomsaidie omzaha wandu abawe maluka wa huzaye nyama hiyo babione kaze bandanzi hata udoka utataza bengunda huza yazilwa hata ruwaswili ekodo yo pia haidi mdairenge
yafanya hahe nkasange zina faida ndibwavu harma ulanga wa baharini huno Komoro hasoton huno mwali itsamia ikao nyamba wa inyeshi na mwanadamu imarainya wa ujitolea zaidi moja na ishama sha ADCI na iwashangiri wao minhumu iparke toifa ya mwali Jeff AFD PNUD hauhifadhi zinyama zindao na utrawa bewajao na bahano zinshiu malangadzo mbali na mbali ya tsunda na udungia harma mfumuno minhum mashindano bewajao na mkensi wa mhashirisho ulawana na umwano wa mtinzo izinkasa. Yebalozi wa hienti ya Faransa ulona makazi huno masiwani hujaye idara ya helidaho la matafiti na Obama zi athari za hienti senderes. Haubadzima na mutaalamu wa habari za zaha wa hienti ya Larinyo huendelea na ziara zahazi harumwa lidzaha la Kartala. Ziara zinu ngazinjiao harumwa barnamaji ambao hatari inu barnamaji ya hanza wajue namna lidzaha la pangia neheli lienshiu ili ushinda waduli tunda na ulivirilia Ikambe Saida. Umjunduha wa lidzaha la Kartala luhafilisha wataalamu wengi wa ntsizavonze rangu hali. Abasaino iproje ilio nziani ihiriwao atari ya haramiwa mali na ibarna maji ya ilikungumanyo la hula ya alihiriwao Interreg hazaidi ya milioni 300 fedha ya shikomori ngeina imadhumuni ya uyele wa heli lidzaha lilio wajau usoni horendao litofanya ndrini namna ya wandu ujipania haujua sukuli jojunduha ihazino ngeifanyiwao na wataalamu wa la Reunion bumoja na wao wa isenderes. Zinsilongo ni jeni wa siju hauka harmenti hatu ininu nsikao ngio harma hatwari harmelu wa shizungu ngio menase harma ufani wa usuye volkan. Awonge ye proje inu proje kao ihansi mitwala ya uone namna ya udoji tayarisha. Ibarnamaji ya msharikiano baina ya Faransa na Komori itongeza matembezi ya fanyishiha harmwa Ikartala yazidisha misharikiano ya izinti zombili bewajau itongeza balozi wa Faransa aonu hamara ya handa Ikartala na wae ndongo imjibia mana kako ilinda ike inamnaino. Rangu ikarni ya 19 atauja leo lidzala Kartala lijunduha marashirini ndongo iwone sao mbangeli junduhao hanguvu. Barnamaji za ulitwali ngezi muhimu na wanduka tayari ngeiwajibu. Yeyezi ya mikuwani ya mji wa Yezi wa Moroni hundana na Mera Mnyumeni Abdul Fattah Hussein hahantiwa kirasmi hutendea wa mji wa Yezi rangu nde tarehe 11 ya Juin haruma hafla kirasmi ikao irengwa fumvu ni tengwe jinji kabisa la pangiha hemabia yonti haruma ye plasi ya bajanani Halid Mzuri na Salim Zarkashi wa Kahalir. Inde hafla ya kawehanti Abdul Fattah Hussein Mera wa mji wa Yezi wa hionti hunu warenge fuvu madhamana mbali na mbali wa janibu za siasa madhamana daula na baadhi ya wakazi wa hemasi wa ya Komoro. Mengoni mu warongolea ya hafla inu fundi Abubakar Bwana haonesa ya ukaya la majorite fait la loi ngoinu de maana ipasiwao ye Moroni ibadili mwendo wa maendeleo ya ankiba na swarafa njema bavuni kabla itakaza kifu ya hafla inu harma omjitamko wa hahe edhamana wanyumeni wa serikali ya mkoani ya Moroni ulio Abdul Fattah Said hahakikisha ya ukaya hunu yeka ipasa mkazi Moroni ya liberiali majana mararu holiho de majaya basi hafungushana mboda hata magari ya njii harma emirayo yonsi ili omjiwaezi urahare uheju kabisa. Hena msaada ikao wananyasi walobonze ngasi tayari na wasobeha ili rilekeze omji watu ngamumsahoni hojimlipwa hanyu nje jelekeze omji watu digosi wakati uja eda hatinda yiri karna yuhunda kadwa biliseni na minga mitayari ramsana rajioni ramasiu hena njema za ushidari pano mjuhunu ngarjo uzifanya kamgwa benzi insha Allah taala na ndiyo wana mama konseye na rense miburano undo mji watu yaba mabioni na mrensi jerkensi wazima ezabira amadi namna zambishao wandula sizembi waangalia zenjema usoni.
aiba bashasha doyakaya hotengoni hunu iluonesa ye furaha ya hao olihodo mfuzu wa Abdul Fattah ikao ziazma ya renga gazinjia uharma ya siasa ya maendeleo yahabiliwa ni rais wa jamhuri Azali Assoumani. Omji waizi wa Moroni uoti wa Abdul Fattah uo wa Komori hawanti pia haina mlonge wajibu ya baliye mtsangu hahe ilile pija la Moroni like haondonga lendile yao ni taarifa habari ya hatu wakazi wa mji wa Shuani harumwale jiralahe hambu ya ntini mapanga mwende na uhanti askari ya ubirilia wakazi na msimimizo ya amani harumwa ya hafla yinu irengwa fumvu ni polisi ya taifa huja ya gendarmeri iliwonisa umuhimu wa ya askari yinu harumwa emeji ya henti mwana Juma Papa Ali na Mustafa Abubakar wakahadhir. Hubirilia omji hosimamiza ya amani ne hifadhi sibahi omwano na zenyifu jarizonti zinu mengoni mwaze hazi za kalantiza e polisi ya bavu ya omji wa Shuani niyo ihantiwa haudunga emishinzine ze kanuni za lavimu za tahwa ne wizara ya heze habari za ndani gejo kufanya hazi daona elameri ili ishide isimamize ye amani ne hifadhi ya homji kwa turege badala ya gendarmerie wala he police shawanu wandu ikayao warende hamato na mihono ya heba police ili hena wajuona wajulize police na gendarmerie washinde wafanyezi hazao hena mna lazimu emiji ilazimu warenge azma hamandazinu ya ubirili emiji hao sha wadunge ndoze kanuni zendesao enti kamili emanaru kwa jukana mji ukena kanuni ya sharia ikayao ishilia ya he enti abongeo hontini mwa kanuni za enti galazimwe miji wa renge wa kedemato ya he serikali o mahala wali yo kawa onondongo usjo danganya o mujitama usjo danganya e amani wabeze haraka wajuze emadhamana hojadidisha zembawa za hifadhi za himabavu maarifa zinungizo muhimu ili washinde wafanyezi haziza hao hena mna ya ladhimu haudunga sharia watina utengu wa mruitoka uyonzi. Wakazi wa mji wa Selea harumwa yibambau endelea na madamano baina yao nilishirika liko ufanya imaji ya Salsabila lijondao iho Selea. Uswada ya madamano yanu wa mji wa Selea waonisa harumwa zebendera wazirandiha harumwa yinzia yao ya harumwa ilidahulinu kao ngwatsahao ze haki zao juma ile daholini haki ikao zo wajibu haruma wandu wafanyo hazi walio haruma mji na zinu hazo nsipia wakazi wa mjiunu wa Jesaleji na hunu Maryama Aliridha na Salim Zarkashi wakahadhir. Ngaritahao ya mudir Shehna Swiriende zahe ngaritahao ze haki zaha tuzistehilwa yanu de makalima yanzihwa harimaze bembera umjio harimale shirika la maji Salsabil. Omji wa Selea wajuse maandamano yanu iliudaye mahutajio ya hao usoni mwele shirika lino. No mji wa veshe ya le shirika barua iliutaha mahadisi ya jo washiha harimo umdungano wa hizi janibu zombili. Upande wa ile shirika wajibu ya uka kwa tukubali enamne mahadisi yanzo yendelee. Hauka owasedea ngwanzao ye mudiri yende waechi harime mahadisi yanu. Riwasiliha wakati dhamana wa hele shirika hajara nzishia harambia ukaya aba hanamina nyibwa Selea karsina mba mkataba itoko yonsi ekatsi ndo ujirani yabona nasibatu kena ukiri wafanya namna hiyo haukabo warenge shahatu wa beneficie esisi ya waba manasemba bi wakaurinika reka ntutu reka injiri kinaniyo shasi sabasa holi hati ndo mkataba yawona na ulasisi rafanya karna ujwa huendelea nuo. Yemaran ya Waselea wabaya omjiyo harimale shirika la Salsabil na zinu zizi ya zehazi za hele shirika hata mpaka mwelewano baina ya hizi janibu zombili. Wanazioni wa helikoli fundi Abdul Hamid wazuru yemfumbili inu ye markabu Maria Galanta haruma ye poro ya Moroni. Wanazioni wafuzu harumwa mashindano ya manzishi ya kaushindaniwa baina ya hao wao haudungana ni madhamana wa hao wanazioni wanu waono furaha nyingi hasibabu domzuru harumwa markabu yinu ikao dumara ya mwando wakauzifanya. Halia Ayuba Abdallah. Wanazioni mingo mitanu na mweja ikao wararu wa heshumba shasepe wanne wa C1 wararu wa C2 wararu wa CM1
na wanne wa SEM2 wanu duwafuzu harumwa mashindano ya maanzishi. Ama heni shumba banu wararuwa mwando duwahundana ne bahati ya uzuru yemeli ya Maria Galanta. Haudungana ni madhomana wa hau wanazioni wajulana na baadhi ya madhomana wa hepor nao wala ikiwa haundru ni wanduwa hazi wa hemeli baada wazuru yemeli wendelea na matembezi ho baharini. Wajibi warangu zinamoja kale wazerenge manaka dudafanya hazi dasino wenye yemeli mara undana habari kama wasomesiwa no wenye ni madhomana gekali mrakorenga wanawatiti waja wa visiteo meli. Nous sommes en quelque sorte sortie pédagogique. C'est un rêve pour eux. Et puis, on a zoni wanu haidi mtu jukasina ula fanya compte rendu ya sortie ya fanya ya mbie wananya ya wanike envie ya zindwa jina sema. Holawana na Zakir Mohamed komanda wa hemeli nguoneso ya uka yinu do mara ya handa ya lahikio wanazioni harmwa yemeli na yinu shwabanku hosoni mwao hoonesa owana zihazi za hao. Jivua kabisa voiliomba para viziti maordezini usoni mwa usaidia wanamuji wa harma emisomo na wasaidia wa juwe nyingi ziliomaneka ako zijua harma maisha. Inu mara handari para wanata hamade wani harma viziti ya hemar kabia hatu wakati mwingi yo kamba viziti za wantu wabole na wantuliomba ata jwe justi marka beka paruka viziti mba ya usomeza wana wa jwe ntongo za misomo za patana na marka. Wanazioni hosoni mwao kwa tuhunda likalima lifasirio ye furaha ya hao. Inde kadamano nipasha umeli. Sijuanza nipashe kadasa asha njajwanga nifanya hazi bana. Zabari? Manasa nifanya hazi ya saa. Ya hujibia harmo emelino. Desemela kohenda. Tijiviwa tijohanza nipashie hena siku nijohenda nangare mama hangu. Mzima mengoni mwa hemadhomana wa hewana nguoneso ya uka yinu furahanku hosoni mwa hewana zioni hurambushiwa na ndrongo za numeni. Heni mniyafanya hazi njema yoni kwa bambu. Abingeni ngiko wasao msomo ya ho wana hatukao ngwao harimoze likoli zonti pia mapara wonti pia kalinti penzelea la wandu fulani au likoli fulani sha unumfano na bahati ilike msomo haruma wana wonti. Shabaha osoni mwa hemudiri Isa Miraj hostakabadhisha ye komanda le katiba la tarehi la hele koli wajawu ye komando hato wa hidaya hosoni mwa howana wanazioni wahunda na kado yatolwa na elikoli ya hao. Ya mashababi wa hujitsandra ya mavu waonana haruma mkonti rasmi waendelea haruma wa mji wa hahaya ya 2000 ya jana. Bakswada ya homona nunu doutsaha shawiri mwafaka ya uzima hatu yezitendwa za kifujari zijiriu haruma yeziwanza za nsaboho za mpira wa mdu. Kwa tujua ukaya hasara zinjinga zijirisizi wao wakazi na wajau amali zinjinga za ngabizi wao hasibabu nishonga shahe yeze zineshonga shahe ze nkode zijiriu haruma yeziwanza mbali na bali za siwa shangazija. Swadri Said na Ahmad Baraka wakahadhir. Ya makadiri walibavu la itsandra hamavu hunu waona na ifumobilini harma meza ya mahadisi hatatu watwalie ya mashuara ya totali ya nguvu hifadhi hama walibavu wakati kao hunu zibarnamaji za sport na ana waswili utamaduni wakati sijana maba na hunu kiasi ya miji ya para 30 na miraru ya pangi ha 15 dua kensi harma ya mahadisi yani ili hautawa fani katiba totali ya nguvu hifadhi ya libavu. Makswada ya hatu domkovadzima hona mji wa hitsandaya dombirilio ona mjiwa hitsandane miji hatu ili haulimite ze dega zikao zodo jiri baina ya mjina mji baina ya mruna mndu rangunde zetu arabu ze baldojoni ya mipira ne makhfali kaunga sananyo wana adamu wonti pia ikaunga sababishao wajiri mushkili mabayawe kala wajiri amjuni kamfano rangunde nsi hu wajiri wa mushkili baina ya ho watoto wansujini wa hatora milembeni bakamoto yakawana na mndu yabo yanja yaminya 19 ya milembeni wa milembeni wa siansujini wa minyema gari yansujini rangunde avo ziankilizatu zibuha ronoka yaketi masula hali hiyo mwedoke namna hiyo partiria yabo randise emionano randiso tsa ulozaze fikira
hatari wasuli daraja yokai ava saze degari zilimite hunu nutwa nyingi zikaumbali na mbali uende na hostwali mfano de bana majisto zao zihazi anido hubua shirika la uangalia ya mataha na shirika kao jaltiezi hifadhi mbali na mbali ama zibana majizabavu na zini pia dota watinebaho ubure kao dolo harma inti maana ubure wajua uruhusu manadamu atianziani fikira za shufujari hama mkabala wa maisha he rtwali yokando kari hule nguo ima desejile hautiriko rizanzie kende polisi ya hetsanda ya hatu ili zie ze mabaya ya jerio harumwa ya miji na hena mzima bokao ngujoko rengwa ya je ya virili wanyanyasi hawasi changanzo yake mwana bokao ngujotuwero ya hayo kana ngufanyo kilillahi shati do dharau yokana wide mahuno ni mbula fanyezo anzao ni msikini ngara anzao wakaye mhadisi baina hemiji ya hatu watike konfli ijola wa haha ya ikasamba nkuni hauzibandani haumjiso kaunti pia rumwitsandra ya shado kartanganya miji yonsi pia rikewana mbaba mzima mzazi mzima ili dojushiliana hezenjema nane zembe kazi jira anu henda bandi wakao jorenda nai shanga johu mzingara ila security nge johu mzingara ili wa Zambia la madhamara wakao duwa wehansi yokana rizingara mzima tsoi ye hukuma ngiona lisirika la juru Abu harma ya mahadisi kaudi hafanishiha hazifikira kaudi zatekelezwa mbali na mbali wa moja na wakazi kaudi warenga fuvu harma monanunu ustoja zibolo ya manotablu walbavu ne wajua warenga iswato ya mwiso hena mna kaudi watote stongozi nziani nukta ya sport ya taarifa habari hatu zisa zirasmishiha ya ukaya ya AGSD ya Dzwaju harma ya Mbajini kwa jotsabuha harma ya daraja ya pili wa mwahawazuizili na 20 zinu habu ya kawashindi aso ya uziwani ya Mbajini harma ya Shiwanza Shamoroni ya mfumonsi ya bira hadhir na wanzani wa sport sabuho ikao zibiri hawa ya amani na usalama Husamidin bin Ahmed na Ibrahim Mkababo wakahadhir Houshinzo Parisa husonima wananyao wa uziwani AGSD Dzwajungwa gutsabuha harma ya daraja ya pili ya he championa ya ngazija ranzido mwahaujao haina janibu nzima banu ikana maksala ya wania hauheya haruma ya daraja ya pili nongekea wahunda ibahati de AGSD ya Dzwaju banda libakila mwano ikao likana shwaba hashinji husonima uwanazija na wahumji wa uziwani libakila bili zebahati zishimia uwanazi wana wagarba ikaya watia legola hao la usababisha walinzanyi sewo izani laka waruhusu wajautena wande haruma umva waheze penalty bando bahanu ikayao uwanaziwa na wahumji wa Dzwaju wahunda na bahati wa utia penalty 4 hawakatikao Abdul Karimu wananya uwalatsa penalty 2 upande wa hefundi wa AGSD haonesa ukana zinu pia zijaha hazi zinjika ya undu wazifanya na baada mkazo kifu wa Zansabuho washangirizi wa AGSD ya Dzwaju wazubu kabisa hoshiwanzani hamajimbo na mizino nongeka yao zikawonesa ifuraha nyingi kaundo wakaniyo Iraisi wa sheikao mahususu shahansi wa ili ubirilia Zansabuho harumo mkabala wa hepimbane ngwengwe bwana Larji hajifereshea naye hashukuria wajautena za janibu zombili holihonde amani ya parihaniha harumo Zansabuho Doone saukana umahika ondora kanuo Zansabuho za homkabala wa pimba na nguengwe zikazane na ufutwa kabisa holiho matata menji ya kaenda na uparihaniha zinu zikashwabaha yeligi ya bavu ya ngazija wahansi ikao mahususu ikayao doshaka hondesa Zansabuho umahaunu ikayao upando wa hao uwafuzu holiho Zansabuho ziwaswidi ha amani na usalama Yespor dongayo ya mwando ya mbinga ya wanzanu. Heno kutoinu wangalizi wanzani wahe televizo ya Taifa. Noriba yao kabisa ya taarifa habari ya hatu ya usiku wa leo. Na mbite masumema ya khair. Ahsantum.